Tapu mai au niu he universi. Ka koe hūwhanga, tali tau anga, moe malu anga o e tau tangata furipe. Tapu moe hau o e whanua, tupo ono, moe tahine kuini na naspau mo ha mohe ofo. Tapu ki e hou eike o e whanua. Tapu mo ha takilotu. Fuatap ke paremia, moe hou eik minista o e kabineti. Fuatapu moe kere kere o e kakaitu whanua o Australia. Honau kautu ki mua he aneawi, he ahoni moe kahau. Fuatapu ki e kainga tonga kotoa pe, I tonga moe kolope. Pea kua kore ke hūwhanga atu, he ngahi tala whakatapu kakato o e whanua moe lotu. Ko lea o e ahoni, ko whakawhitai pe. O tau whakawhitai ko toa pe ki o tua mafi. Ka koe tokai maananga o langi mo maamani. Ko ene ala ofa mo ene keresi. O ne omi ki tau tolu ki au whakakoloa ko eni. Neongo o tau kei mo ua he COVID hiva. Pea o tawhanga atonga he whakatamaki whakaenatula o mo unga awhi mo e pea kula. Ka o tau kei tui mo whalala pe ki o toa. Mo ene tau hi pea o kei tū mau pe e tau tokanga ki o toa. Lolotonga ai taimi whainga taani. Io o si hova ai whanua. Mo mea o iai. A mamani mo kau nofo ki ai. Ka matangi o pe aua, tahi he mo uia. Tau hūwhanga he o toa. I e malu hono nima. Tene fufu ki tau tolu hono awhi nima. O lolotonga whakahoko hanga aue whakawawe ai ofisi o e talawhika o lahe atonga ki Australia. Pea moe pule anga Australia. Ke whakahoko hanga ai tokoni ki o tau whanua. I ngai whie mau vivili ai kakai pea moe whanua. Koe o tua motonga koktowhia. Neongo o lolotonga motuhia ai whitu utaki moe whanua. Ka ke tau kau whakataha pe mua. I lotu, ma ho tau ngai whamiri I tonga mo maamani. I e taimi mau inga koe ni. Pea ke tau ki whalala I pe kia atonai. He o ia atonai ho tau ngai matawai. O kua o whalahi atu. Moe lotu ke kainga tonga ko